paid Israel kilatengan. Haba kilatengan kilakwa ben bam. Kilakwa ben bam ya urasun kilakwa ben bam ya kipiat kilakwa ben bam do bad kila kinyum percaya ubale kilap kinyum percaya Moses. Haba kila kinyum ubale ben ay haki ya manna nabani. Bad kila ay kerteng ya manna na markim sautu kaya kane. Bad kila kili kaya kane. Bad kila poisha ka jingrai Moses ulai jimbam yaki. Bad kila ay kerteng ya Moses. Manna ba ay daw Moses. Henry ujisu pinbait ya kane ka jing sautu bakala jang ke brio omde Moses ubala ay manna Henry ude ublay wai manna. Te kabam mut kanu ka jimbam kabang ibam hagane ka parte kamla ban pen kadang yangi light no ya ka jimbam ba ay da ublay. Pat minda ujisu wong ngalong upu bala wan kya nabane. Balay ujisu la wan sya kane ka parte ban pin hon yangi nakata ka jingwa jangi ban bam. Jisu wong bam yang aminda. Pimdon kam ban wad ya ki wei pat ke jimbam. Tangki tu ki ba koloi ban lap ya kane ke jimbam haga jingem jangki. Tangki tu ki ba wa shem lap ya ujisu balong jimbam naga benda jangki kin salaitim. Henry ladang impat lap ya ujisu hadu minda haga jingem jangi balong ke jimbam te kadon ke jimma yangi namar ngin yai tengan. Ngin yai sliang. Badu jisu wong tang lada pilaban bam yanga pinom tengan. Ki briu kila bam kibala bam yawu manna hari kenja kila tengan biya mangas ni kila tengan mangas step kila wa jimbam haba kila dona jimbam kila kinyum don history haka porte kibru kila yakajian aga binda ga jimbam don gitma namar ka jimbam henry jisu wong lada piwat yanga ka jimbam kaba ai jingim yapi kanum don tumashu ujisu ulong uba wanra jingsuk. Ujisu ulong uba wanra jingyatli hapadengi jait benriu. Ujisu ulong uba wanra jingyatli hapadengi himen ke para. Ujisu ulong uba pinyasuk yaki buriu. Wat habangi donga jingtrang ban bam. Nama shisin bangi bam ya ujisu ngin yo jingsu haka donu ujangi. Ngin sayo jingkalain mensiam haka jingem